खुरुमजरे ISTV पाउमियंग ताबीर बसमुतराम नोकचरे होजिक मरोइब पाउ रिम्स ता अंगांग उनबगी ऑपरेशन तौनबा हिदाक कापदा नुपी अमा सिरे होजिक पोंगेब पाउ रिम्स ता अंगांग उनबगी ऑपरेशन तौननबा हिदाक कापदा नुपी अमा सिरे थौंग अदुबु लेकिद्रबी नुपी अदुगी इमुंग मनुंग अमदी लेकागी मियामना डॉक्टर ना थौसादबदगी सिखिबनि हाइना पेंदब फुंगदोरक्ले लेकिद्रबी नुपी अदुदी अहैबम ओंगबी बिजेता चही कुनमंगा मपुरोइबा ए सनातोंबा लमसांग बाजारदगिने सनातोंबना फुंगदोरकपदा महाकी नुपी असे डॉक्टर जितेंद्र कौबा अमना लायेंगदुना लाकपने हौखिबा सेप्टेम्बर की तांग 13 दा चेकअप तौबा चटपदा डॉक्टर ना महाकी नुपी की फिबम असे ऑपरेशन तौबा याय हायरकपदगी रिम्स हॉस्पिटल दा एडमिशन तौदुना लेरकपने डॉक्टर जितेंद्र ना तांग 13 दा मपालमदा चटकने अतोपा डॉक्टर अमदा महाकी नुपीबु लायेंगनबा सिनरमनबने हायना खंगलखे ngarang tang 13 gi ayukta pukta naba horapadagi operation taunabani haiduna hidak ama kapkhe hidak kapkhaba matungda masada hakachaba amadi pongkhatpa horakhe duty taramba doctor na hidak ama leraknaba khangalakpadagi hidak adu Jenims ki hospital gi akoibada fawba thibada phangkhide ma ki nupi lekidaba ase doctor singna section dabadagi ni haina pendaba phungdokhe inare miduna Dr. Usana ni sinami dina mana risk lawi da operation theater da masam yaw da dagi ma PG masam sung da taw dagi ai gi sai do nga tang du ma allergy chung ai litam mi do allergy lai re ri pu i taw re ma khudak da det oira moina ajurum pu salaga hida pangdam yam ka salaga khudak det oira akoi allergy lai rai pa pot ai gi sai nga si det ore angang gi ma nung da law thok ngam na hojik lai ado aina praja me am da haining me di ai nga si ai awab tare adu ai awab tare ene kasum lei ro tungda lakadum khunum ke ai ngasi thama phana mayam ka mon lebi adu section bi di isa na tawri ba thaba isa na lawri ba bi to maung phana doctor du maung phana check chara doctor du phana tana bina ga maung phana tawbi sim tang de na kano thongda aina hajare Laikhidrabi nupigi mabungna fungdorakpada Rims da anaba sing yengnabani haiduna lairiba doctor singna private hospital da anaba yengnaba hotnaduna leide pibamasi da sarkarna yengsinbidrabadi lairba praja singda nongmagi jaitheng piba hengalakani haike doctor jingna tawriba problem je masa gi clinic loina hange ko masa gi clinic singa government gi asuk chawba mogi asuk yamba remuneration piro matung da bokta moina private clinic hange ji kai gino haibni private clinic hangbai mo tamoina masagi torbe disease tawta siguma problem je kechu thoeba doctor khudima yo masagi private clinic jachana boloina mo hona lere adu taragadi somla kangi government side to toriba me amji kana section yeng da tabani aduna masi tawdana ba private clinic sing je masagi government job tawba doctor jingdi hanghan dabuna phayana kal Amarom da ahibam bizetabu doctor na section dabadagi Rims hospital da sikhibagi matang da lamsang da wakan fam chatakre lamda madongi miwe kayana saruk yaduna chatakhiba wakan fam aduda saruk yakhibi nupi amana fungdorakpada mathong masak khangdaba sel khaktamak pamba doctor masing hengalakpadagi maram chadana mi sibagi chang hengalaklibani asigumba sing ase thoktana ba manipur da leiriba praja khudingmakna khongjang changsinba matam oide haike section dabadagi anga ina wase hatokhibani asugumba thawdo asi leba ga sida yam toina thoba adugumba makhangni maikai songi lamdam sigi idai kai sidagi horaga ikoina mayang mafam thanjari matungda asugumba laibak thiba thawdo ase masina lamdam masida mihat pung helagli ba doctor singna patient singbu mihat pung helak pase mase tahon biganu Rims ki asoiba aranba kayana miyam da awaba pi hairaduna Maoist Communist Party Manipurna Rims ki foundation date numit ngasi September 13 gi ayuk pung manga dagi nungthil pung manga fawba chathariba general strike asina mahusagi punsi da akaiba pikre general strike asina maram oiduna khwairaman kaithel da mi kana khidre dukan sing thonglo nakhe arapa amade anakpada chatliba gari sing chenakhide lambi da mi chatpagi chang hanthakhe Praja High School Lamsangi Oza Ama Education Department na matam chana pau pidabadagi National Teachers Education Award lawba yahon khidaba haibasi Education Minister na Manipur da leriba Oza khudingmakpu ikaiba pibani haina Manipur People's Party na thadorokpa cherol amana hare Education Department na si mapu pandabaga chap manare Education Minister na Education Sector da hongba purakani haiduna lauriba si mana phangadaba Oza Ama Award lawba chalhandaba asina oigadoribra haina hanglakle Hausia tembre amtang lojare
ꯏꯞꯁꯥꯒꯤ 15 ꯁꯨꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤ MD ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯞꯁꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯖꯣꯟꯁꯟ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯏꯕꯣꯇꯣꯝꯕꯤ ꯈꯨꯃꯟ CA ꯁꯪꯀꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯗꯤꯂꯤꯞ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯈꯤꯕꯗ ꯂꯨꯞ ꯀꯌꯥꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯌꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯉꯩꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅꯕ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯝ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯈꯤ ꯏꯞꯁꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯖꯣꯟꯁꯟꯅ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯁꯨ ꯀꯌꯥ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯄꯨꯟꯕꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯑꯃꯁꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯟꯅꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯅꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚꯂꯤ ꯄꯨꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ conversion to structural formation da haibadi coordinating body nataga loop ama sema kana efficiency haibadi approach amal adu ani je samnada ba haibadi da marami objective to na punna chamin bagi wapar wadu leira kana ekoi structure ama ka legi haibadi ekoi dispute legi haibadu di ekoi objective to madagi clarity legi na lo adu aduka ekoi asagi punna bori bana da ekoi thabak tawde ko manipur ki तौनगर लुपसिंग असिगी कोई कोई फिल्म से स्वाइना कोई सेल्फ असेसमेंट अमा तब मतमददी अखोइना फाउजबा सादा फाउजबददी ngasi फाउबा मणिपुर की अचौबा स्टेट इशू थोरको मतमददी अखोइ ऑब्जेक्टिवली पुनम ममी हाइबसे आइदी मसिदा ककनिंगाइ लेदब्राना खजे ख्वाइरबन बाजार की अकोइबदा पामदबा थौदोकसिंगी खुदोंचाबा लौदनबा अमदि लूना नाना थमनबगी पांदमदा ngasi IMC अमदि सिटी कमांडो यूनिट ना फत्ता हाउडी सिंग सेंगदोपगी थबक पाइखतख्रे ngasi सेंगदोखिबा मफमसिंग अदुदि गवर्नर रोड पौना बाजार फैमिली वेलफेयर रोड थंगाल बाजार की अलू गली टेम्पररी मार्केट अमदि खुयाथोंगी मफमसिंगदनि अमोरकाई सेंगबगी थौरंगा मरि लेना सिटी कमांडो यूनिट के इंस्पेक्टर वाइफाइना लुचिंगबा पुलिस पर्सनल सिंगना लंबीगी नाग येत्ता लेरिबा मियोइसिंगदा फत्ता हाउदी पुथोक्तनबा पाउताक पिखे लोइनना तुंगदा हुंदोक्लबदि आइनगी ओइबा थबक लखत्तुना फागनि फोंदोखे मणिपुर सरकार ने लंबी थोंगी फिबम फगत हन्नबा अकनबम इयंग संगनी हाइख्रबसु चिंगी मनुंग हंजिनबा मफम सिंग फावबा लाइरदना इम्फाल सिटी की मरु ओइबा लंबी सिंगी फिबम नोंग नोंगमगी सोक्सिलक्ले इम्फाल सिटी की मरु ओइबा लंबी सिंगदा अचौबा अमदि मसा पोर्ट होल जामरी की मथक्ता लेरे ngasi ISTV न्यूज ना इम्फाल सिटी की मरु ओइबा लंबी सिंग चतुना यंगसिनबदा पोर्ट होल जामरी की मथक्ता लेरंबा थेंगनरखिबने इम्फाल मनुंगी ख्वाइदगी मरु ओइबा लंबी अमा ओइरिबा पौना बाजार की लंबी असिदा पोर्ट होल अचौबा अमदि मसा कुंट्रागी मथक्ता लई राज भवन ममांगदगी CM गेट फावरगा चलिबा नेशनल हाईवे कुंट्रा मपलगी लंबी असिगी मोइरांगखोम फावबगी मनुंगदा पोर्ट होल अचौबा अमदि मचा कुंट्रा मंगा हेन लेरे उरीपोक्तगी रिम्स रोड ताबा किलोमीटर अमरोम तमक सांगबा उरीपोक कांटिल लंबी असिदा पोर्ट होल चामगी मथक्ता लेरे उरीपोक फ्लाई ओवर ब्रिज के नाक गेट अमदि उरीपोक्तगी रिम्स संगफम लंबी फावबगी मनुंगदा पोर्ट होल यांखैगी मथक्ता लै फ्लाई ओवर दगी ना खोयाथोंग फावबगी चटलिबा नागामपाल असिदना पोर्ट होल कुंट्रागी मथक्ता लेरे लंबी की नाग येट्टा लेरिबा मियोइसिंग अमदि हारिबा लंबी सिंग असिदा चटलिबा मियामना पोर्ट होल सिंग असिना मरम ओइदुना खुदोंचादबा कया मायोक्नरे लंबी सिंग असिदा एक्सीडेंट थोपगी चांग हेंगलकले फिबम असिदा मणिपुर सरकार की मरि लेनबा सिंगना अथुबा मतमदा मियंग चंगबिदुना लंबी सिंग असिदा लेरिबा पोर्ट होल सिंग सेमजिनबिनाबा प्रजा सिंगना सरकार की पुकनिंग चिंगसिलकले पोर्ट होल लेबसी मसी इम्फाल के अतै जगह दसु थेंगनजरे मसिना कोइना चथोक चसिन यामना अवाब थेंगनै कहीं सिगी मेंटेनेंस सुग तौदे जई कोइला सागा दिन सुगी सेमदे फिबमदा लेरेबा अदु मोता कोइला सागा मतुंग दसु मेंटेनेंस तौबिरगदि लंबी सिंगे सुयोंग सुगोयना हैनी अखोजी फ्रीली खोंग चतपसु ngamjade adugo gari machada chatpajingju yamna khudong thiningai oi Imphal city se hojiki matam sida adu masi government side dagi akoina phajana semjin bibam pamjai होल लेबसना गाड़ी थैरगा चना मतमदा एक्सीडेंट थोके थोके दोगे तौरे गाड़ी तुसन बजा सोकुसु बियावरे दै चकिंग लै खांगदा मी सिंग नो तारकांददि तारकांदा अगा सिगी लेबा नुंग मयाम कापथोकन सो कोइ दुकान पानबा दगी मवांग फमबदा केनो तौबा
I'm so who the pan Kambaga, the pan, we are one of Medical amadi education sector da kanagumba amatana apanba pibiganu haina MP Dr. T Mainena Fundu Kre ngasi rims ki ni funitoi suba mapo kumon numit thoramda mahakna wafamasi fundu kibani thoramadu da MLA El Nanda Kumar rims ki director Professor S Korjit Denims ki Professor Y Ibobisakamade Professor GS Morang Temsu Sarugya K Institute asigi afaba mahiroi singda gold medal amadi atai mana kaya piduna ikai khumnabot ke dais tapong kiba singna rims ki newsletter remedy amadi souvenir amasu miyam da phungdo ke loinana medical society rims amadi alumni gi nongna thopuraba miyoi sing miyam da sakta ke director Professor Sekarjit na chahi gi report piraduna institute ase ing solution amaga chamapal humbudrani thoida linkatuna ngasi chahi nifuma thoima pung fakhre Hana RMC Korambadagi Rims Olakibani Rims da Ministry of Health and Family Welfare gi makada miyoi lising amaga chani panrom thabak tawre tongan ba course kaya nongna hangdokle masida sunatana infrastructure hena semgat paga loinana makatana atai chawat thorangi infrastructure makha chathari phongdoke Rims na pangthukiba tongan ba activity kaya miyam da phongdokpaga loinana chawna ahongba lakle haike MLA Nanda Kumar na Kendra asigi manungda lairiba institute asi haugalakpa matamda thengna khiba awa ana kaya pawdam laduna lamphel pat ki mafamda sariba rims ki building sing section na yangsin haningbagi apamba phongdukhe institute asida anoba makhal gi technology amadi ahaiba Dr. Kaya laibada nungaiba poi haiba wafam thamkhe amaramda MP Dr. T Mainena medical care gi matangda prithvi gi oina khumang saksilakliba asida miyeng changba chungani tongan ba matam kuina chatkadaba project sing paikhatuna institute asi hena chawkhana ba wafam Funduke. Tongan ba medical institute sing da lairiba Dr. Singna rural area da ahenbam ing changba mathok tare education haibasi khwaidagi maru oiba amani masida punnam ing thamduna awonba puraksi China gi work culture mathok tamduna hena chawkhatpa puraksi haike an advancement of modern medicine and advanced healthcare facilities the psyche of the people will start to change with time. This is now at this juncture we are standing today. I am not going back to the history of this particular institute. Anyway, with this change in the modern medical education, we have started by the then Honorable Union Home Minister, Mr. Y.D. Sawan, late 60s, a hospital for the state. And that has started, of course, as the superintendent has rightly mentioned in the beginning, the then Excellency the Governor Mr. D.K. Nehru had laid the foundation stone of this present medical college, and now it has become the Regional Institute of Medical Science, and this has got a peculiar history of its own. This is one of the only medical institutions in the country which are run under Ministry of Home Affairs. Hauzik maroiba pawamu Rims da angang unabagi operation tongna ba hidak kapada nupi masire ISTV pawmiyang tabir ba singba mukahana khurumjare